uvaženi kolege i učenici, poštovani predstavnici lokalne zajednice, civilno sveštenstvo, dragi sugrađani. Koju godinu ulazak najbolji sam Srpskoj akademiji govorio presudu koju sam nazvao stvarno kao životi svetaca nezabilježenim knjigama. Ta beseda je bila plod razmišljanja o tome kako postoje mnogo suptilnih momenata, vrtaja srca, snažnih unutrašnjih bura, lomova i ostavljućih emotivnih uzaka koji nisu doslovno zapisani u življu Svetog Save, ali koje snažnim saživljavanjem i emotivnim učestravanjem u tekst možemo prepoznati i osjetiti. I ovoga puta želim da otvorim na tragu tog razmišljanja, ali i da ovdje jedan korak dalje. Želim da vam besedim o nezavršenosti življa Svetog Save. Hoću zato da kažem kako življe Svetog Save nije završeno, kao što nije završeno niti jedno svetočko življe. Sveti su ljudi koji su svoje ljubavi ka Gospodu i svojim podvizima zaleđili život vječni i moć da tvore čuda i nakon svoje fizičke smrti. To, dragi sugrađani, znači da su i njihova življa otvorena ka vječnosti. Dakle, dok god tvore svoje čudesa i pomažu ljudima, dok god su živi, a živi su vječno, ne završava se i njihovo življe. Ne završava se, već se dopunjuje novim i novim bezbrojnim dobrodeteljima, onima koja nisu upisana u ovdjenajske knjige. Više od 800 godina Sveti Sava je živ među nama, čineći čuda na našim prstima i na nama samima, u ime Gospoda Isusa Hrista. Sveti Sava su upokojio 1936. godine. Njegovo življe, oba poznata njegova življa se okončavaju sa narodom 1937. godinom, kada su njegove svete moći iz bugarskog grada Trnava prenešene u Srbiju u manastir Mileševa. Tu gdje je pala tačka, ona konačna tačka na tek, nije kraj. Već početkom 14. vijeka, kao će bi pisao Teodosije Hilandarac piše drugo življe Svetog Save. I prije nego što je opočeo pripovjedanje, na početku svog spisa Teodosije kaže kako želi da ima reč, razumu i jezik jasan. I te riječi imaju fini, topli priguk molitve ili molitve upućene Svetog Savi. Teodosije je bio planarski Kalođer. Kalođer u vladi Svetoga Save i Svetoga Simeona Osamu i nema sumnje da je pisao onako kako su to radili, kako to rade Kalođeri, kanonski. Dok slikaju ikonu nekog svetitelja, odnose molitve tome svetitelju, dok pišu životopise ili službe svetiteljima, njima se mole da ih osnaže u onome što čine. I dao je, dragi prijatelji, Sveti Sava reč razumno i jezik jasan slugi svome Teodosiju, do te mjere reč razumno i jezik jasan, da ovo življe predstavlja uzor savršene proze u srpskoj književnosti, do te mjere da je srpski nobelovac Ivo Andrić 6 vjekova kasnije isticao kako se čistoti jezika, vještini pisanja i savršenom stilu učio ni od kog drugog do od Teodosije. Poslušajte samo ovo je Teodosije opis svetogorskih monaha. Stanujući na visokim gorama zajedno sa jelenima, imaćaku nebo za crkvu, verujući Hrista u duši naslikana. Šum drveća i ptičji glasovi bejaku mu glasila. Oni pokretaku da hvale Boga, siti čistoga i mirisnoga vazduha, željni Bogu, vrlo uzvišeni nad zemljom, mišljaku da su bogati od najbogatijih. Slijedeći vaše vrijeme, ovo što slijedi pokušati da ispričam što je moguće kraće, kroz jedno pitanje samo. Da li vjerujete da je slučajnost to što je prvi nožni zapis himne koju počinje gotovo svaka, pa je ova naša Svetopavska svečanost načinio poznati srpski kompozitor i profesor muzike Kornelije Stanković, kada se je vratio u svoj stan posle proslave Svetog Save u Beču 1858. godine. U malom, sasvim neznatnom banatskom selu Izvoru, u sumrak 19. i uopće rasveta 20. vijeka, živi posebna žena posebnog imena, Olimpijada, nadimkom Pijade. U suzama od Svetog Save je izmolila da joj podaje dijete i čvrsto je vjerovala da on zaštitnik njenog sina Mihajla. Kada je Mihajlo bio osnovnoškolac, njegovom učitelju ispričala san u kojem je vidjela kako Sveti Sava polaže ruku na glavu njenog čeda i okrenući se ka njoj govori: Kćeri Pijada, škola u Idvoru uskoro će biti tesna za svog sina. Neka onda pođe u svijet da će naći više duhovne snage za svoju dušu, želju znanja.
Naredne godine je učitelj za Mihajla napisao govor koji je trebalo da pročita na Svetosavskoj proslavi, ali ga je majka u nadahnuću na svoju ruku proširila, promijenila i navela sina da ga nauči na izbor. Mihajlo je otišao govor koji je oduševio i dvorce i otišao u svijet, u Ameriku. Kada se 11 godina kasnije prvi put vratio u rodno mjesto, najprije otišao u crkvu u kojoj je u nedeljnim bogosluženjima čitao apostol da se pokloni i cijeliva Nikolu Svetoga Save. U svojoj autoželskoj knjizi od pašnjaka do novčenjaka Mihajlo stalno ističe da je Sveti Sava njegov zaštitnik. Nažalost se iznenađuje to što je do svog najvećeg otkrića, takozvanih Pupinovih kalemova, do procesa utvrđivanja kalemova u prenosnom liniju, takozvane pupinizacije, i do u nauci poznate Pupinove teorije, koja je otvorila put modernoj eri telekomunikacija, došao čitajući Savu Davidove. U autobiografiji Pupin piše: Davidov 19. psala, koji sam često registrovao pre 15 godina, kada sam čuvao stablo volova, drugačije to tumačio. Kao i Germontovi stihovi koji kažu zvezda sa zvezdom šapuće. Oni su mi govorili o onih davnih augustovskih noći kada sam pokriven očijom kožom ležao u majčinom vinogradu i usred duboke tišine uspavane zemlje slušao nebeske priče zvezda. Što sam više slušao, sve sam više bio uveren da do mene dopire jezik zvezda kao čovječji glas preko telefonskih žica, nošen promenljivim električnim i magnetnim silama. U istorijskim pregledima ćete naići na stavka koji je koncem 19. i u prvim decenijama 20. vijeka kult Svetog Save u srpskom slikarstvu dostigao svoj vrhunac. Zahvaljujući velikom slikaru realističkog manira Urošu Prediću između ostalog. Ne mogu da se opriknem utisku koji me opsjeda svaki put kada gledam njegovu poznatu sliku Sveti Sava Vladosija Srpča. Riječ je onom placu na kojem Sveti Sava u arhijepiskovskoj odeži i sa mitrom na glavi sjedi na raspočnom tronu, dok mu seljači odjevena djeca penjući se u stepenište prilaze dolazeći po blagoslovu. Ne mogu kažem da se opriknem utisku da je Uroš Predić, dok je slikao i stajao pred planom, bez obzira koliko bio star, bio jedno od te djece koje traži blagoslov. Ne mogu da se opriknem utisku da ga je veliki Petar blagoslovio tako da je zaslužio epitet posljednji veliki srpski ikonopisac. Posljednje godine života Predić je u stvari proveo isključivo slikajući, oslikavajući crkve. Moram priznati kako mi je bliže vizantijski i kanonski ikonopis i kako nisam volio taj varavni način slikanja. A onda je moja supruga jednom rekla da bih shvatio koliko Uroš Predić veliki slikar, moraš otići u crkvu u Motorinu. Budući da onih tih krajeva prvom prilikom odgleda tamo gdje se u Srstaške rovnice na Titarskom bregu sasvim nestvarna unosi mala druganska kapela koja u sebi krije veliko bogatstvo. Ikonostas slikan rukom posljednjeg velikog srpskog ikonopisa. Poznata književna anegdota govori o tome kako su gospođe iz škola srpskih sestara grada Beograda zamolili poznatog realistu Bristov pjesnika Vojislava Ilića da im za Srpsku akademiju napiše pjesmu o Svetom Savi. Pjesnik je dao obećanje, ali je stalno prolongirao rokove jer nije uspio da napiše ono što mu je naručeno. Ali dosta dalje kaže kako su sestre već uoči krajnjeg mogućeg roka došli u kafanu u kojoj je sjedio Ilić i zatražili pjesmu. Pjesnik nije imao put. Izvodio papir, položio ga na karirani kafanski stolnar i prislonio na vrh olovke. Pred razdrogačenim i zaviđenim očima srpskih sestara olovka je vezla široke iličevske raznahnute disike. Ko udara tako pozno u dubini noćnog mira na kapiji zatvorenoj Svetogorskog manastira. Već je prošlo tazno veče i nema se ponoć šlaka sedi osti kalođeri otvorkenih teša data. Vekovi su prokujali od čudesnalne noći, vekovi su prokujali i mnogi će još će proći, ali to dete još će živi, jer njegova živi slava, jer to dete Veša Ratko, sin Nemanjin Sveti Sava. Olovka, kako to neko reče, piše srcem i nema sumnje da u tim trenutkima srce Vojislava Ilića bilo ispojeno Svetim Savom i da je njemu samo ustupilo svoj prostor. Jedna druga književna anegdota kaže kako je veliki srpski pjesnik 20. vijeka Vasko Popa, nakon što je izašao sa promocije knjige pjesama Tražim pomilovanje Desanke Maksimović, rekao: čovjek nikad ne zna u kojem strane mu može doći pomoć. Mislio na to da mu je Desanka ovom knjigom otvorila vidik i pokazala kojim putem da krene baš u onom trenutku kad kao pjesnik nije znao kuda dalje. Ona je ovom knjigom otvorila neiscrpnu široku temu srednjega vijeka i naših nacionalnih temelja. I Popa je znao šta treba da učini. I svoje prve čuvene knjige Kora
izdvojio je pjesmu Kalenić i na njoj skazivao sazdao čitavu knjigu znakovitog naslova Uspravna zemlja. Knjigu čine Tikusi i Hodočašća, Stari izvor, Kosovo polje, Čele Kula i Povratak u Beograd. Dakle, ona predstavlja njegovo duhovno pjesničko putovanje kroz srpske zemlje i srpsku istoriju. Snažno i upečatljivo zvuče te popine riječi. Čovjek nikad ne zna sa koje strane mu može doći pomoć. Ali kao da ni sam nije bio svjestan njihovog pravog značenja i sa koje strane mu je zaista došlo pomoć. Usuđujem se reći da ne vjerujem da je bez pomoći sviše, bez pomoći samoga Svetoga Save čovjek mogao napisati Svitog Savi izvor i takve nevjerovatne stihove poput putuje mračnom zemljom, štapom na četvoro mrak seče, putuje bez puta i put se za njim rađa. Ili na ramenu petom u slampi, u ruci štap premudri peva pesmu ukrštenih puteva. Levo od njega teče vreme, desno od njega teče vreme, on krača po sumom u pratnji svojih vukova. Ne mora se govoriti, dragi sugrađani, samo o čudima i utjecajima Svetog Save na živote poznatih izuzetnih ličnosti. Nebrojeno je primjera njegove blagodati i čovjekoljublja u životima prostih, običnih ljudi. Ne treba ni ići dalje od 20. vijeka i te godine 1972. u kojoj je objavljena popina knjiga. Te godine svijet je otišla i fascinirala divljsko obaranje aviona Jaša, dok je na redovnoj liniji ka Beogradu preletao vazdušnim prostorom Čekoslovačke i čudom preživio se odvesti Vesni Vulović. Guinnessova knjiga rekorda bilježi njeno ime i nevjerojatan rekord. Preživjela stavka visine od 10.000 metara. Guinnessova knjiga međutim nije zabilježila to da je se odvijesta pronađena u otpalom redu aviona sa kojim se vrtoglavom brzinom odrušavala prema zemlji u besvjesnom komatoznom stanju, kao liska trepereći na ruku smrti i da je iz takvog stanja iz hladne sjenke smrti izašla na Svetog Savu 27. januara. U Guinnessovoj knjizi nije zapisano ono što je upisano u srce ove žene. Od tada svake godine ona slavi Svetoga Savu i osjeća da je on spasio i osobno na život. Danas bismo, dragi sugrađani, mogli da nabrajamo ovakve i slične primjere. Zapravo, čitav jedan vijek naučne istraživački mogu bi se potrošiti na istraživanje, čitanje i otkrivanje ovakvih primjera. Čitav istraživački život bi se mogao uložiti u dopisivanje žitja Svetog Save, ali da se vratimo na ovu početnu tezu o nezavršenosti žitja Svetog Save. Želim da vam kažem da se u to veliko, otvoreno žitje upravo u ovom trenutku upisuje kako je godine 2013. u nekom Pčelincu, u nekom malom gradu na obali rijeke Vrbanje, na nas, na naše glave pao blagoslov Svetog Save, jer uistinu smo blagosloveni što imamo privilegiju da na svojoj zemlji, u zemlji Svetoga Save, stavimo svoju školsku savu i prinosimo svoje male darove našem velikom zastupniku pred Bogom i našem zaštitniku. Beskrajno smo blagosloveni, mi mali, nebitni i grešni, što danas i ovdje možemo da se osvjedimo krstnim znakom i izvolimo one katartične, do suza vidljive sinovske riječi iz molitve Svetom Savi. Tebi pripadamo i molimo se, daj nam da budemo učasnici koji ljubavi prema Bogu i bližnjemu, kojim je duša tvoja i kojim je nam bila za života. Obari nas istinom, posveti razum i srce naše svetošće božanske nauke, nauči nas tebi verno podražavati Boga i bližnjega ljubiti i zapovjeti